Yabona lo thatha ivideo. Hashem. Angazi ukuthi befuna ukugaina Welihle mntana spoke. Miss Dimple ngithi mina ngiyakuzwa ke lokho okwa cameraman enichaza ukuthi are you wrong, must be held accountable. Yebo must be held accountable, but ngithini ngalomhlolo oqalo maybe wakhulunywa efonini ukuthi hayi phela siphindele shandithi sesijwala ukuyenza after church or sizofika early siyenze before church. Hayi soyenza kuphi ngala ngasehall or ngala ngaka grade 3 west esikoleni benza umsangano esikoleni Jesu then nina bese nizofocus kulo shuthile lela bo makhwelana ababili nithini ngapha bese lokhu nithi hayi ku-attack ugele kakhulu ugaya ka-attack okubuke makiwe etshwaleni ugaya wakumakha wahamba nawe wayolala nawe or wenzakalala ekuseni amajita azovuka emncoma hayi mjita yakwazi ukubeka kahle into yakho hayi mjita hayi uyighost wena babuye bangani bakho bazokuthuka noma yimi no toxic mina nginayo umngane omane nje ehambe enyamalale ngiyamthuka nje ngiyazi ukuthi angihlangane nekukho but ngiyamthuka. This is why nogere ukuthi lento ayenzayo i-wrong sizom-attack bese lokho kuthiwa hayi kade ngibona nama-comment ukuthi umfazi osodayo nje cho usengcolisa igama lasepostoli ke lonke cho lonke nje ngenxa umuntu nje ayedwa futhi bebabili ngoba mina bangiyiba Jesu ebekuphi ama-toilet futhi ukubhuka bakithi manje sahlula esikoleni ngiyakubona konke esikoleni umnantsuka isibindi sokuphakamisa iskate sesonto esiblue. Hayi bakwethu seningamane nje nisho ukuthi lo shuthile ngoba ukuba uqhamuke wanitshela ukuthi abayalalana kanje bethi hayi ngifuna isonto nina lasesonto lesapostoli hayi nithunywe kusenini uze nofakazi khaxa ke manje senithini ku-wrong kwephola abanye ba-right. Hayi cha mina bangiyanyisa shem uyangiyanyisa umuntu ongenayo self love cause akusi uyadina nje bekuyini obala kanje yana okay it's fine bebengafuni ukushuthwa but ungenza into obala kanje bese ugcina ngeke uzobonakala obala phela isobala lapha ya. Nibonile lento eSimilo ukuthi ishiyana noma ikephi eSimilo nisibonile ayisihlazi nethi nina ntomazana aphuzayo ngazi kunjani mayisephuzile nibonile esontweni ukuthi kwenzakalani nibonile inceku ukuthi senze njani so nje gcine ngiciuza umuntu ethi ngoba uhamba indawo eyiso kusho ukuthi uso cha mawungena Similo awunazo. Even if bekuyena mhla abantu baboshelwa ukuphapha boyeka ukusizakala ngamahlazo abanye abantu habi yazi bafowethu lento iyangikhathaza bafowethu indlela abantu bala eSouth Africa bayi-attacka ngayo lento bayi-attacka ngendlela yokulifihla lelihlazo sangathi yinto right yabo lana njengamanje umuntu obukeka sangathi kulokuthiwa uwrong la yilo shuthile manje nginitshele bafowethu ngendaba kaMathandana yabona abantu abawu2 owesilisa nowesifazane njengoba benza le yanto badala ngokwanele ukuthi abanabo partner babo noma ngabe bashadelwe noma bashadile noma ngabe kunjani kodwa banabo partner babo kuyintombi yakhe umjita noma kuyingoduso noma kuyinkosikazi wakhe nowesifazane futhi shosho unayo indoda yakhe angikhathali noma imlobolile noma imlobolile unayo indoda yakhe. Lento ke ithi umuntu mangabe ngalungile umuntu nomuntu uma mina ngithandana nomuntu ongalungile mina bakithi mabefuna ukungivikela bengafuni ukuthi ngigaxele lolu gibela lomuntu ongalungile kukhona isandla esizoba khona esizosetshenziswa vele ukuthi mina ngibone ukuthi lo muntu akalungile. Uma sithi thina umuntu wesifazane majida uma ngabe eshadile noma elotsholiwe umfazi womuntu akashelwa asisho masithi hayi bafowethu niyolibona kwabona uSawuli asisho ukuthi uzokhinywa yithina noma uzodutshulwa kuphela nalokho ngakuthola vele asisho kodwa lokho kuphela kungenzeka wena uyitshela ukuthi ushaye uthula umsindo lento backfire ngendlela eyaziwe wena kuphela mhlawumbe ngeke usabone ukuthi iyona kodwa ikushaye leyo mhlawumbe ngelinye ilanga wena uvela ufetshele owakho umfazi nendodo oyaziyo yakamakelwane yabona leyo nto isiyakushaya ngoba nawe walala nomfazi womuntu lento siyibizani siyibiza ikhama
laba bantu uma kuwukuthi bekwabantu abathatha singamusa abafowethu ukufuna ukugqiba ihlazo senze lo shuthile kube sangathi wrong lungile ngaba wrong kungenzeka futhi maye bandwa ngoba mhlawumbe mayengatholakala ukuthi ubani oshuthile angaboshwa futhi kodwa lo yamuntu beyisandla sokulekelelo yedwa phakathi kwalabo bobabili ngoba mhlawumbe khona phakathi kwabo ono-partner mhlawumbe ulobolile noma ulotsholiwe yabo manje abadala bafuna ukuveza lento ukuze lento iphele ngoba bayifuna bafowethu mangabe ukhipha inkomo ekhaya uyihambisa kubo komuntu uma ngabe loyo muntu engafanele ukuthi angene la ekhaya inkomo zingafa zonke sibayeni iphele kungabe kusayeka lapha kuvuke nje kuseni zifile zonke uma kade kuyimali eseyikhiphile umfana wayibeka la ukuthi sohambe kuseni kuvele kungena igebengu izolo zithathe yonke leyo mali kungabe kusayeka lapha ngoba yini akamukelekile lo makoti la ngoba akalungile so namanje mina into engayifuni la mina ngiyakhonza bafowethu ngiyakhonza mina bayazi iningi nje lenu liyazi ngiyakhonza kodwa into mayudoti yudoti awukwazi ukuthi ungathi usenkonzweni noma ngabe awunayo indoda bafowethu phansi kweyivatho yazi ukuthi isivatho masingahlala siyisodwa ukusichaza ukuthi sisho ukuthini sisho into enkulu kabi isivatho ukuthi ungathi wena ngaphansi kwaso phekwaso uhambe uyokwenza lawa amanyala wesiphathi uwenze phakathi isikole futhi lento manje iyabheka phakathi nesikole nibe nje isidangalala isidanana ningena nasematoilet anenzi lutho phezulu kwalokho ufuna sigxeke umuntu oshuthile hayi kahleni bafowethu ngeke ake sihlale nje phezu kwephutho elenziwe labantu bobabili ukuthi bathi baye enkonzweni bafike enkonzweni benza amanyala ibona labantu abenza ukuthi uma ngabe siye enkonzweni abantu abangakhonzi bathi ngeke baye enkonzweni bona ngoba kukhohlakelwe baningi abantu abangifonelile mina namhlanje bethi hey mfowethu kanti nenza kanje emasontweni mfowethu ayingeke nathi sesiyezanga abafana bakithi hawu kanti niye enkonzweni kangaka nje kumnandi madoda angithi yabona ukuthi into engenayo manje yini ihlazo akuselone labo sekwele enkonzo manje omunye uthe kufanele yankonzo nje ivele ivalo vele nje kufanele ivele ivalo ngoba makubonakala umuntu ogqoke lesasivatho njengamanje sekubonakala amanyala masihamba siye enkonzweni thina njengamanje kuyabonakala hayi sebeyakhona uyabona sekwamanyala bafowethu asingaligqibi ihlazo amanyala bafowethu lento bengithi angizokhuluma ngayo kodwa ngibona indlela abantu aba-atheka ngayo bafuna ukuligqiba leli hlazo bagxeke lo muntu oshuthile bangabe sagcile ehlazweni ukuthi kanti ngempela ngoba phela izinto nezinto zinendlela yokuyiveza bafowethu noNkulunkulu ngokwakhe nje mayefuna ukuveza efuna ukuthi khona kuzosaba noma ubani ngoba laba bantu nje basebevele kanjeya baningi abantu akade bezenza mhlawumbe lezi zinto asebezosaba bayigweme iyona ndlela yokuthi abantu bayigweme ngoba abezwe emlonyeni yabo iqiniso lithi eyinkonzweni uma kushunyayelwa ngoNkulunkulu kushunyayelwa ngendlela eright yokuziphatha nani ehambisana nobuNkulunkulu uyabona kodwa njengamanje into eyenzekayo kulimala inkonzo ngoba nje akushiwo nje kuthiwa hawu kanti baye enkonzweni ayithi yabo lethi singenkonzo manje bafowethu musani ukuthi iphutha nifuna ukuligqiba ngezinto ezingathi shu yiphutha leliya babhedile futhi amanyala enyoka amanyala nje ushidi leyanto ayifuneki ukugqitshwa leyanto lento eshiwo umhla ka1 la ayivezayo ukuthi kungenzeka kuba lokwesifazane ovezwa ngesithombe sobala akuyena lo yokuyivideo lapha emuva kungaba yibhadi lakhe ke lo muntu wesifazane makungeyena ngempela kodwa makuyena futhi uma kuwukuthi uyena kanti vele futhi vele uyalotsholo iyona ndlela yokuthi abanjweke ukuthi uyabheda ukuze indoda yakhe yazi imthathe khona enjalo mayithanda ebona ukuthi ngoba idlozi malikuvezela singizobiza idlozi isizulu kwemanje idlozi malikuvezela likuvezela ukuthi basobha ingozi wona lokho uqhubeka nengozi amanyala bafowethu nawo umuntu Adama noEve base St John lapha athi benza idumudumu lapha bavule Genesis 1 chapter 1 at the beginning God created heaven and earth then he created Nashi then he created the dipstick must go to the Nashi must donus abantu bakadonsa manje abambe nama window adonsela abambe
thina sithi abafazi bethu hayi esontweni lapha abawuthandaza kanti bathole handsome awuthi bathi phethe umlakalaka idabule netight yomunye umntwana ngoba omunye umntwana akakhiphanga itight sibone nje makaphakamisa isikete ukuthi itight wathi udabule itight abantu ababadela baphatha umlakalaka makwakhona umncane kahlabe nalitha ke wadale ke wena Adamu yike awufela monna ka tlonkudu Genesis 1 chapter 1 at the beginning God created heaven and he created the earth, then he created Nashi, then he put the Nashi there and the snake come and eat it. Phethe abambe iwindow kanje amashanga into zakhona umkolobetha Mateo umkolobetha Jesu Kristu umkolobetha ngoyene ijayele lapha esontweni bayamazi ayakadlala onesikhathi kuma toilet angathi yazithemba phela indlela lento la uvela nje yenza kanje zara Kawai watu sesibhedlela baphethe depression video ya trend this wayonto yangasontweni lapha uvula Emmanuel lapha Emmanuel lapha wena uvula into zakho athi nasi sakufuna phela sifuna ukukubuza angathi usisi wakho ubhalele lapha ku Facebook ukuthi le video lena si delete ngoba if singayidelete umshado wakho uzomosha wena sisikani mawudakalaza lapha wenza into eziright into zama crocodile lapha into zama rhino into zama elephant ungacabanga ukuthi indoda yakho uzoyithola nto ngoba yazi South Africa la ashuta abantu manje bathi ngomngalana ithi mnandi uthanga ifaki kakhulu ngoba indoda yakho uzokuzwa into maye sisingamela thina sithi awayenza title sazoba nayipostile le video masiyagcolisa nawe ngasisa wangaya ngesigangeni waye toilet nawo ungena kanti maniya lapha ninesikhathi sokwenza lento lezeno niyathandaza lapha kanti nenza abodonudu wena Adamu skeke yakufela utsani wela jahanyana ke athi Jesu Kristu ngathi umfazi womSamaria wamncisha manje ngithatha ispace sakhe abona ukuyimvethisa yo nasi na video man hayi bathi thina sibhiza sibona i-title ayikhipanga le title agcina bayidabule le title. Uyabona ke le bafana bama yona content le akuyona ke nje content le mangishaya content ngizobe ngikhuluma ngebhola wena ungayithatha as a content le but ukuthi sengine platform la khona ngikwazi ukushare ama video nama views wami uyazi nesidini ukubhala but I've got to say this angidlule le yabona abafana bakithi lenkonzo angiyisho igama layo but bengimele kuhlanganwe kuhlalwe phansi kuthathwe isinqumo esine outcome embi okuthi bayalivala wonke ama branch mawukuthi banawo nationwide abawavale indaba yabo ayikho isizungu sabo sifile siphelile mina nje mangihamba ngihlangana nomuntu ogqoke kanje ngisho ukuthi umama ongakanani ngiyokuthi nje hawu nakho ke bayokwenza njalo uyabona ayivalwe ba distributana omunye abhekele ayivalwe mawukuthi usonto akhona and awubazi laba kwenye indawo yeka nibolile amanyundululu amanyala anyanyisayo uyabona lo wesifazana uthola ukuthi ushiya indoda ekhaya ushiya umnyeni mebuye esontweni njalo befika bene attitude abehlaza yabo mina wakwathi owami ngangimbamba ngelinye ilanga abantu abona abantu besifazane umsabe umuntu obhinqileyo yabo mfethu simnandi mfethu mfethu mama mfethu we are grand we are so fine we perfect you understand hamba esontweni ngisho ukuthi isonto lakho hey
abuye one day mfethu kade ngiyamalala weekend yonke sisontweni ngomsomluko lalela akabuyeli kimi uzokukhuluma nawe uthi hey lalela ifoni yami icishile iphelelwe ibattery ngibamezelekile nani wavele waposta wathi ngiyaxolisa ukuphendula late kodwa mawubona ukuthi sihlukane singahlukana mawufuna ukuthi sihlukane singahlukana. That was irresponse yakhe definitely wayiqondise kumina yabo because mina ayemizibili the whole freaking weekend and then usezobhala le post lo ukuthi waye refer kumina uthi I know ngihambile but mawufuna sihlukane singahlukana yini wayesuthi you understand the way uyabona la uthola umjito ukhipha inkomo yazi izaphelela baze banesibindi kubo baze banesibindi sokunema iprize enkulu ngaye bemazi kahle ukuthi bekahamba ngabuyi wazala ingane na 12 bemazi kahle ukuthi uyisibozi sikatshwala bemazi kahle ukuthi akana similo wakhuliswa yibona amanyala lento yezwe labantu laba iyanyenyisa because mina I do go to church ngiyasonta mina and lamanyala lawa ngiwatolerate because kubukeka manje isithunzi samasonto sowa sonke lenkonzo ayivalwe umbolo amanyala lenkonzo le yabo inyanyisile yabo ibingathenda kona mhlawumbe abantu kuze bachazeke mhlambe ke abanye bayithole mhlambe sebe interested in inyanyisile le ngiyami lesontweni sometimes ngiyathola ithuba ukuthi ngishumayele nami angeke kodwa ngibuke ngalamanyala mina. Abakwethu angifuni ukuqamba manga. I'm very disappointed about this video and ukuba disappointed kwami kuhlukile than maybe abanye abantu. What really breaks my heart when I see this video, I'm not gonna focus kulaba ababanjiwe benza abakade bekwenza bekade bethi bazama ukuba sendaweni esithakele khona bezokwenza into abayenzayo because they were not in the eyes of abantu bebeyitshela ukuthi babo babili. I like to emphasize leyo nto leyo ukuthi bebengekho endaweni abayitshela basemehlweni abantu. Okay, fine. That number 1. Number 2, okungiphoxa kakhulu indlela abantu abacabanga ngayo whenever they see someone egqoke i-uniform. Just because someone is wearing a church uniform, it doesn't mean ukuthi that person use holy and use nobungcwele phakathi use noNkulunkulu. It only represent ukuthi lo muntu ufellowshipa kuleli yabandla nanokuthi ulandela imfundiso zakhona. It doesn't mean ukuthi lo muntu now use holy akasenamaphutha akasenalutho. Now okwesithathu, this is a reminder of a scripture of umuntu wesifazane owayebanjwe ephinga. La abantu abajabula qala khona bathi akabulawe lo wesifazane. Guess waphendula wathini uJesu? Wathi ongenacala akathathe itshe abulale kuqala lo muntu wesifazane alijikjele. Akukho ngisho nanoyi1 owathatha itshe walijikjela ngoba babezazi ukuthi abekho msulo. Same nanamhlanje. Yabona ngingagaranta ngithi the person who posted this video, his intention was not to build but it was to destroy. Cause if mekuthiwa befuna ukwakha labantu abarebuke ku wrong akade bewenza, bezobabizela eceleni athi yekani lento eniyenzayo, abize ama leader ebandla mese enze njani na athi akube yiwo adila nalo muntu. Okungenzeka ukuthi lo muntu oposte le video, number 1, bekafuna izinto ezu2, ukutrenda nanokuthi adestroye leli yabandla. Now kuyathusa ke ukuzwa abantu abathi bamakholwa bejabula begxeka in public because neBhayibheli lithi indaba zenu akuzona zokuthi nizineke ezweni. Okungenza ngisho ukuthi lo muntu akakholwa cause alikho ibandla elingakaze libe nale incident le yenzekile ukuthi bona mhlambe emabandleni babe nenhlanhla ukuthi emabandleni nabo bangabanjwa. So let us not condone isenzo esidicelela phansi esingakhi. Ake sibuyeni phansi
sidedele ibandla la besonta khona cause imfundiso zakhona asizazi. Inkolelo zakhona asizazi. Let them deal with their matters. Asiyekeni lento ukuthi njalo makunezinto ezihlanganisa isonto sibe quick ukugxeka ngoba sibhitha. Izinto zethu sasiyifuna emabandleni la saya khona azifezekalanga sahetheka sekufanele ke manje yonke into eyibandla siyigxeke. Ake siyiyekeni leyo nto. Ake sifundeni nje ukuthi uma kwenzakale into akudilwe nemetha kungalokho ekuthiwa vele nazi izinto ezenziwe emasontweni amasonto abolile. No, ake sifundeni nje ukuthi siyibambeni lapho. This is actually none of my business, but I'd like to question inhloso yomuntu lo okuyena uthathe ivideo. Inhloso yakhe bekuyini? To tarnish their image, to gain likes or followers. Like, I do not understand. Why would one take a video yabantu who are doing that and post it? I'm not condoning their behavior. They were actually wrong to do it. Endaweni of which I assume would be behlangene ngesonto, judging from their dress code. But was it necessary to take a video? Come on, guys. Let's not misuse our phones. Ay bazalwane bengicela sithandazi lo sisi angayibulali. Niyabona lo sisobe trenda lo we helicopter style esontweni. Ngiyacela simnika amandla angayibulali afane nalo sisi wase Spa. Ngiyacela abantu sebeyitrendisile le video sekwanele manje sengicela ni delete ingane zakwethu useyagula manje kuthiwa usesibhedlela. Ngiyanicela bazalwane simnike isupport. Ngiyanicela bakithi ingane yabantu kuthiwa ibilingekile ayinjenga njengoba nibonile. Ngiyanicela ukuthi nehlisa umoya nimsupporte usisi wabantu kwenzekile iphutha liyenzeka. Inkinga ukuthi ubegqoka uniform yesonto. Akukho wrong ukuthi enze helicopter style, but inkinga izembatho zesonto. Bazalwane ningenza izinto nigqoke izembatho zesonto. Hayi ngiyakuva konke futhi ngiyakubona konke, but yabona leyo ukuthi bavele ba decide kuyi-challenge yabo ebaleni ongaphandle la kuvuleke khona lapho babona khona ukuthi noma engangibana ngababona. And I'm asking myself ukuthi mhlawumbe awekho ama-toilet alikho lihlathi. Ngiyayibona indzaba yokubhukha guys nokuya endlini lihlathi alikho. I-toilet bese lingekho ukuthi vele bangaze bame ebaleni knowing very well ukuthi kunebantu lapha kuleyanzawo abasibo abodwane. Like ngifisa nje ngene ingqondweni tabo ukuthi what were they thinking? Ukuthi bebaqabangani, bayicabange njani lento? Akuzange kube nokuthuka nokusaba kokuthi eyilana kusebaleni bantu bangasibona ekuvulekile kusemini guys. Ngiyadibuta nje ukuthi kujaha lokhu njani le bese bakujahile. Hey, but anyway, we listen and we watch, but we don't judge. Please do comment what you think. Wena mina nawe siyobona kulenye lensha letake video. This is the end of my video. I am signing out. Goodbye.